welcome sa atong Wednesday edition sa atong programa Takna sa Pagtuon. Of course, with us, as usual, atong pinalanggang secretary sa Ministerial Department sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Elvin Salarda. Ato siya ngayon sa paghatag sa opening prayer. Loving Father, we ask that you will give us your wisdom so that as we discuss our lesson with your servant, Pastor Pido, we will be able to impart it to our brothers and sisters, kapaglaom, mga higala, na nagasunod sa takna sa pagtuom. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Dr. Elvin. Anyway, atong balikan atong lesson, which is very, very interesting. I think ato na lay down last Monday ang pundasyon na ini, which is very important kay even sa pag how our title is being described, nakapuntirya gid siya ngadto sa kanang sinugdanan gyud. Yeah. So we really have to go back ngadto sa pinakasinugdanan. Although dili ginato na siya ma-determine kung kano sa nagsugod na siya nga sinugdanan. Masag importante nga naagyoy sinugdanan. Okay. So but one thing more important sa aning pagtulunan sa sinugdanan is kaning pagpagawas sa kaning pagtuon sa kaning pagpadayag ni Ginoong Jesucristo nga which is actually associated or identified with the Father. Which is actually kaning makita nato dinhi sa dinigid mismo sa memory text na gigamit sa tong author, which is a very very familiar og usa sa mga nga kaning na-memorize sa kadaghanan nga bersikulo, labi na gyud sa mga debatidor. Dr. Elvin, nga gaingon dinhi, in the beginning was the Word, this is the Logos, and the Word was with God, and then comes the conclusion, and the Word was God. So, yes. This is very important, Sa mala sa itong natunan kay kung mawala mo gud atong kaning ang atong focus sa aning kining premise, kaning or prologue or introduction, ang atong pagsubay sa mga sunod nga mga kaning the following nga mga contention nga gisgutan po dinhi sa libro sa John, medyo dili na kayo nato matuhog ang essence ba. So tanan nga gisgutan din sa mga preceding verses, labi na gayud sa atong pag lantaw karon sa Tuesday o Wednesday's lesson. Kaning tanan mga kaigsunan nakaangkla din siya sa kaning the introductory part, which is actually the prologue sa atong pagtulunan din sa Book of John, So very very important, So again, as a matter of review, of course, tumala sa atong giingon last Monday nga kaning First John gyud nga 1 chapter 1 mao dani ang bombshell nga murag nahulog sa playground among sa playground nga dito ang mga ancient thinkers nga from there they were able to develop this kaning doctrine of Trinity. Although of course admittedly dili man gid nimo mabasa sa Bible ning word nga Trinity. But by the operation of the principle that is being spoken here, of course, the concept, and many other ideas nga we can always associate to that concept or principle. Wala may problema, di ba, Pastor Elvin? Yeah. Wa nato na siya nakita nga problema kay parehar guna ng Bible, magbabasa ba guna nato ng word Bible di sa Bible, dili na to makita. So there is that concept, there is that principle, there is that dynamic nga atong makita nga naagyoy tulo ka persona nga atong makita sa Godhead. Muna gitawag natong Trinity. So actually ang pinaka-gwapo gyud kayo nga term nga walay kay conflict Godhead. Pero kanang Trinity mura og komplikado kayo pero the same ra gihapon ang because in the Godhead adunay tulo ka persona or subsistence. Yes, unya kanang Godhead mo nang gitawag na dito nga Trinity ni siya in short. So mo na siya ang pagtanaw nato. Then dinhi sa ato nga memory text atong makita dinhi nga from all the rest of from that three others nga mga writers sa gospel, si John ang iyang giplasta diri, iyang gi-connect nga si Jesus dito pa sa tanaman sa Eden, dito pa sa creation. Even before creation. Even before the creation, nag-exist na si Jesus.
while the rest of the book of the gospel ang napokus sila kanang genealogy about the birth of Jesus. Activity. No. So inana ang ilahang nga focus. Pero si John, iyang gibalik mo ning naata the backstory o the prologue, dala gyud niya og balik dito sa Genesis nga kini si Jesus didto na ni siya before the foundation of the world, that he was with God, nag-create sa tanan nga mga butang. So no one was created without Jesus. Right. So in fact, if you notice no, sa prologue, ang iyaging i-highlight din ang word, di ba, logos? Yes, logos. Who is actually Jesus. Jesus Christ here. So makita nimo by using this word, no? This is actually a noun, no? By using that word, makita na nimo unsa iyang motibo ba? Yes. Unsa ang intention or unsa ang context aning particular verse in relation to the whole narrative sa sinulat ni John. In fact, so in the beginning was the word, highlighting the word, the logos, which is Jesus Christ. So meaning to say, si Jesus Christ dapat murag distinct siya kay sa Father. Kay gi-separate man siya by comma, no? Kay first of all, he is being described as the word, referring to Jesus, and then comes Jesus now with the Father, now distinguished from the Father, but in the second line, now being identified with the Father. Yes. Tama ba, Pastor? Yes. By using the preposition kanang with, no? Kanang sa Greek word ito nang iskutan nga pros, no? Kanang face-to-face or a face-to-face relationship with the Father. That means itong imong giingon last Monday, nga very, very close, no? Ang ilang relationship na po sa itong lesson is very, very intimate because of that preposition nga very, very strong. Tulo munda na siya kakwan, ka meaning, pero ang gi-highlight yung meaning diri is actually pros, no? Dili son, dili po siya, that's the other one. I think it's I forgot the other one, but somewhat related to side by side, no? Then the pros, the Greek word pros is used here in reference to the preposition with, no? Yeah. So that meaning ang ilag yung relationship is very, very close to each other, a face-to-face type of relationship. Siya, so muna gitanaw din nga ang the word na siya definite, no? Yeah. So nagpasabot nga nag-refer ni siya og noun, dili ni siya or object. So klaro gyud kayo nga kining the word ri separate gyud ni siya dito pod sa the Father. So muna na siya distinct personality. Nya imong tanawon ang ilang pamilya usara because Jesus is God, the Father is God, of course the Holy Spirit or dili man sa atong subject karon, but the Holy Spirit also is God. So muna nga usa ba murag disimrot ra sila tanan, usara ka pamilya sila. So kay Muna gingon nimo nga Godhead. Yes, munang the Godhead composed of three distinct personality. Subsistence of persons. Na yung mga usay, before we proceed with the Tuesday, para ma-establish natin yung foundation is, na ako'y one time nga nakita nga, dili ni siya debate nga kanang nadiri, but I think this was nga gihimo na dito somewhere in the US. Kita na ako sa mga bantugan nga mga theologians. Yes. And then one of them said, ang problem doon nga text is, si Jesus daw should not be considered as God because kaning word nga ton theon. Ginari sa second statement. Dili na dito makita sa third nga statement. So, ang gigamit dito mga sa third statement is theos instead of ton theon. Whom we actually call as God, kanang ton theon, which is actually noun. Pero I heard from that person, no, dugay naman ko na, I forgot the name. Nasa akong kwan, pero di kayo na kumalitok. Ingon siya, kanina yung theos din nga gigamit, Dr. Elby. Kanang ton theon, that is a noun. Yes. Pero kanang theos nga, kaning theos, no, kanang word nga gigamit ya, sa third line, and the word was God, that is actually theos, not ton theon, that is actually used as an adjective, which actually describes who Jesus is. Okay. Description niya mo yes. Okay. So, mo na nga lahi ang yang rendering there is a third statement compared dito sa second statement. Okay, kining niya siya is just only to describe nga kining gisgutan nga tuntion diri mao ni siya. Mao ni siya. Ginoo siya. He's one. He is one with God or he is God. Right. So that is it, mga kigsuna, no? Of course, the Bible, ingon po to, no? Which I agree also, the Bible does not actually prove kaning
kitawag na ito nga the triune God o kanang the Trinity. Yes, yes. But instead, the Bible rather reveals it. It does not actually, you cannot actually, if you really want to go further and prove this, na in some ways na, pero if you really want to go beyond, makalibog talaga, Pastor Elvin, ano? But the Bible, for me, it simply reveals back the truth in a very simple manner, in a very simple way, na very understandable. Yeah, ang scripture is a revelation. Yes. And it is a revelation about God. Kunya gi-reveal niya nga mauni siya. So dili na to dibatihon nga ang Bible siya ang revelation. Because the revelation says nga Jesus is the Son of God, there is a God the Father, and there is God the Holy Spirit. So ngano pa mang ngano imo pang dibatihon na siya? Og unsa na sila nga at face value, given at face value. Yeah, wala na tayong problema na. Basta kay si Jesus, gideclare nga Diyos, siya pod mismo si Jesus. During the baptism of Jesus Christ, there was the presence of the Holy Spirit, there was Jesus Christ, and there was also the Father. Diba? So, usahan pa man nimo na siya. So, there's no use of trying to coerce sa unsa pa nang i-coerce pa nato ng unsay na. Because that is revealed. Yeah, that is revealed. So, there's not proof, but actually, rather it reveals it. Yeah. So that's very good. Now, ngano ato nang isgutan, Dr. Elvin, because for me, no, very important kay na siyang nga pundasyon, especially when we go, especially to the Tuesday's lesson. Kay kani magong word, para sa kuamgon nganong gigamit ning concept ng word. Because he could have used other word ba instead of kaning the capital W nga word. Nganong word man, kasi para sa kuamgon kaning word mo, ang iyang magong nature is communicative. Di ba? Oh, yes. Because you cannot communicate kung walay pulong. Kung walay pulong. So, you can only communicate when you use the word. Yes. Of course, even if you use the sign language, pero when you read the sign language, you read it in words. Yes. Tama? Okay. So, mo na siyang word is because I think it brings the concept of kanang communication or communicative in that manner. So, mo na itong lesson sa Tuesday, Dr. Elvin, is hearing or not hearing the word. So now it brings down into the motive, into the intention as to why gigamit ni John referring to Jesus Christ kaning word, no? Nga simbolo nga mao si Jesus Christ. So karon kay mo pangatanahon din sa John 1:9-13, ingon sa tong lesson, naipangutana din ni Dr. Elvin, what harsh reality is John depicting here about how people respond to Jesus? Okay. Because when I communicate, ano yung magandang concept? When I communicate to you, of course, I expect a response from you. Tama ba? That is the nature of kanang of language ba? Yes. So you need to respond. Dapat na siya kasi if you will not communicate back, then mawala ang essence sa communication, mawala ang essence sa word. Yeah. Akong giganahan sa author, no, ni John, nga iyang pagsulat nga, iyang gipresent si Jesus as a word. Iyang gipresent si Jesus as a word. Unya, gipasanto po sa itong lesson nga, si Jesus, pag niya sa kalibutan, nakigrelit siya sa mga tao. John 1:14. Nakigrelit siya sa mga tao. Unya, sa pagrelit ni Jesus sa mga tao, by personal or by preaching nadunggan sa mga tao or i-deliver ba sa mensahidor ang pulong ni Ginoong Hesus, si Hesus gipresent sa mga tao, ang mga tao doon ay kagayunan nga ilang paminawon ang pulong sa Ginoo, ilang paminawon ang pulong nga mao si Hesus nga gipresent sa ilaha. So in that way, kung imong dawaton ang pulong which is Jesus nga diri sa atong nga lesson nga diri sa word of God nga atong gi-present karon, kana bang wala bay reason ang tao nga makahimo siya balibad ni Jesus kay si Jesus nagrepresentar man siya sa pulong. Right. So meaning to say si Jesus Christ ang iyang intention talaga is to bring the message. Yes. Yeah. That's why word ang gigamit. No, word ang gigamit because he wants to communicate to people. Okay. He wants to touch the hearts of people. He wants to be heard by people. So muna nga word ang gigamit aron nga wala reason ang mga tao nga dili sila makadungog. Okay. Kay word man ang gigamit. Unya that word is actually Jesus
nga gipresent sa mga hearers, sa mga katawhan. Nindot siya, no, kay... I mean, then, now I understand kung anong gipadalagid siya din, no? Nagpakatao siya din, para mas madali na ito masabtan ang iyang mensahe. Yes. Oh. Pwede rabiya siya mo mangitag pamahagi nga maka-communicate to us, no? You, of course, using different forms. Yes. Pero I think you would also agree nga muna pinakanindot nga pamaagi nga para nga kanabitaw masabtan gid nato ang iyang mensahe alang nato. Yeah. For how many years? 400 years, 4,000 years, giwali na ni si Jesus. Yeah, right. Even prior to his prior birth. to his birth in his incarnate personality, no? In his person. So gipresent na ni siya. So karon siya na gyud mismo nanaog. Unya aron nga ang mga tao personal gyud nga maka-witness sa iya ha. Right. Unya si Jesus po ni-relate gyud sa mga tao para gyud ang mga tao makaila nga naagyo di ay Ginoo o naagyo di ay mapulfill po ang giingon sa scripture nga magpadala ang Ginoo og Savior and in the person of Jesus then actually mo magyud po ni ang gipaabot sa mga katawan si Ginoo nga there is this Messiah, there is this incarnate Son of God. Unya karon aron nga mawala ang ilang kalibog si Jan iyang gipresent nga this is Jesus, mo ni siya ang ginawali, mo ni ang pulong atong gigawali, nga niabot na siya, on he was even, si John, yung pa siya nga, kini si Jesus, was ahead of me. Of course, bisag manghod pa niya si Jesus, pero niingon siya nga, he was ahead of me. Okay. Of course, the prologue, no? The prologue, the beginning. How come nga mo ingon siya nga si Jesus, magulang sa iya nga manghud man jud si Jesus sa iya pero by birth pero yun siya nga but he was ahead of me, he is from the beginning. So that is a clear indication or an acknowledgement nga si John iyang gi-recognize nga this person, this Jesus who come to him for baptism mo ni siya ang Messiah. So this is the Lamb of God. So clear kayo ani nga presentation ni John, establishing from chapter 1 and verse 1 and until verse 18, atong maklaro gyud nga si Jesus, he is the one that is being spoken by John, who is the Son of God, the Messiah. Unya, he comes to relate with his people because the intention of Jesus is coming. He come to save which was lost. He come to seek those who are lost. He give liberty, something, no? Niyon na sa Isaiah. So, ato makita diri nga, ang pag-anhin ni Jesus, mo na ni ang atong hatagan og dako og pagpamalandong, how people relate to Jesus, because Jesus was relating himself to people, unya what is the response to the people. Yeah, that's good. The one thing also I like also from the description of Jesus Christ being the Word, no? Kanang I think it brings an idea of kanang relational ba? Yeah, relationship. Kasi sometimes usay magud kita sa atong common nga ordinary human transaction, when we communicate kanang sometimes our mode of communication, the words nga atong gigamit does not bring any kanang bitang relational value sa atong mga ginapamaba. Yes. But one thing I like from the word is kanabitang this word it was not only meant to trumpet, kanabitang to proclaim I mean literally the word, but it's actually to allow kanabitang ialaw niya ang kaning word who is actually Jesus Christ to actually touch to live among these people, okay. To be in their midst, no? So this is a very nice. Sa ako siguro kani it's a reflection. Ako Pastor Elvin ba? Kani siya nganong ingani ang intention sa Ginoo kana bitang a close kind of relationship gyud kaning he wants the iyang kagalingon which is the word nga kanang mabati gyud siya og masabtan siya pinaagi sa pag-establish og relationship tungod kay iyan na lang nahimo dito padaan before we were created. Yes. Sa iyang amahan o sa
the God in the Godhead, no? Kay kung may ngumong nga Godhead usa lang ka tao, how can you speak of love kung mag-usa lang ka dito? Yeah. How can you speak of relationship kung ikaw ra usa? Wala kay interaction with. That's why very very important for us to understand nga para sa kuha ba kay John, he's in the right track by saying in the beginning was the Word and the Word was with God. Why? Because it speaks of relationship. Yeah. Kay kani nga relationship mao po ni ang atong makita dinhi when Christ actually when the Word became flesh, no, and dwelt among us. Right. Ang atong makita magud dinhi nga ang atong Ginoo would like to establish a relationship with His people. Right. Kay kita magod nahulog ta sa pagpakasala. So we were separated. So wala na tay connection sa Ginoo. Pero tungod sa gibuhat sa Ginoo nga iya gyud ang luwason, so nag-establish siya covenant relationship with His people. Right. When we entered into that covenant relationship with His people, that is, we see God nga wants to communicate with His people. And that is why even God in the Old Testament, yang giingnan ang katawan sa Israel, build me a sanctuary that I may dwell. Sa tupak, He is a God of relationship. Okay. Kawa yun siya nagpalayo sa iyahang mga creature, sa iyahang creation sa mga tao, humanity, ng iyang gihimo. Gusto yun siya nga bupuyo dito. And the same idea, nga ang word in John 1 chapter 1, nga nipuyo di sa katuwa because He wants to establish a relationship. Gusto niya nga naa siya mopuyo in the midst of His people. But the problem here, kaya sa diha nga si Jesus miyani dinhi, Some accepted Him. Some accepted Him, some chose not to accept Him. Bisan nakita nila ang mga signs and miracles nga gihimo ni Jesus, pero di chose not to accept Jesus. Pero nindot ang pagtanahon, kay even daghan-daghan yun po ang wa mi believe sa iya, wa mi to sa iya, pero naay a remnant, ani a group of people nga nagtuog yun nga si Jesus is the Son of God. O in verse, I think this is in verse 12 and 13, na katong mudawat ni Jesus, mahimo siyang itawag og the children of God. So, that is something kanang dako kayo na to o kana bang benefit nga atong na mabatnan. Imagine, you become a children of God and you will be heirs of the kingdom of God. So, muna siya ang nindot. Ang question ani, when God relate to us through Jesus Christ, how is your response? Sa Israel, ni ato si Jesus, He was rejected by His people. But of course, there are few who accepted Jesus. So, to us in ourselves, in our own, how do we relate with Jesus? If He comes to you, if the message of God have reached to you through Bible study or bisan pa sa atong pagtuon karon dinhi, if you hear Jesus speaking to you, what will be your response? That is something, some implications. In fact, right. I agree. No, in fact, that is the ultimate kanang intentions of word. Kanang I want to communicate to you, but I also need your response. Yes. Kasi especially if your response is kanang is on my favor. Yes. Even if you look at this, pero bisag tanaw bitaw nimo ang dynamics of word, nga na gid siya. Bisag ibutang nimo sa ordinary human experience. When I communicate to someone, di ba bisag ang parents mo communicate siyang anak. So the parents are always expecting ang anak after the parents nga mga communicate siyang anak. Their children would also respond in the same manner. So para na ay uyon ba sila or na ba siya i-suggest. So I think this is also the purpose of gospel. Kaya ingon sila ang meaning pa daw sa gospel is you have to go and spell, no? Go and spell. You have to tell the story of people. To tell the story of salvation. Mao bitan na sa Bible study, ayaw nga ikaw ra po'y banat. Yeah. So after you give the Bible study, you ask also the person, what do you think of this? Yeah. Do you agree? Or how do you see this? And asa ka nimo where do you think this Bible study is leading your life? No? Asa ka ni siya asa nga pamaagi nga
nakahatod og kanang kahayag sa imong kinabuhi. So I think that's it no nga dili kay when you give something kana murag ikaw ra permi istorya, Yes. and then walang imo lang pahutan. So you defeat the purpose of kanang communication. Yeah. But in the case of Jesus Christ, there is always that what we so called is sort of kanang transaction ba. Yeah. Yeah, si Jesus sa pagyod, og imo tanawon din siya pagyod nag-initiate ani kay siya ginanaog. Dayon siya mi huyog sa mga katawhan. And unya ni-relate yun si Jesus sa mga tao. Unya ang problema how they respond. So ingon ana gyapon palitan na tay gi ka istorya. Ya lively kay inyo pa istorya, happy kay mo. So murag mo po na ang gipangita ni Jesus nga istoryahanay tang duha, niya malipay tang duha nga magistoryahanay, niya kanang panahon nga giistoryahanay mo. Kana bang matreasure na siya pag ayo nimo, o matreasure na pag ayo niya. So si Jesus is trying to establish that. He used the word, John used the word para nga doon na ba'y yeah, right. Mo, nga nindot kay ba, kay word manggod. All right. I think, mapun siguro ng essence sa prayer. Kasi prayer is another way of kanang, for us, yeah, expressing. Atong i-express po nato, atong gusto po sa atong mga problema. That's our way of responding to His word. To the word. Kay dili ra perming him always talking. It's also nice nga we also para ko ni Job. Yes. Nga there was a time man adunay silence pero napoy panahon nga ni banat gid po siya istorya sa Ginoo. So na sila dialogue between the two of them. So I think that mo na ang essence sa prayer. I suppose no nga kasi when we pray we open up this opportunity to actually respond to the word, to the communication kanang pamagi sa Ginoo nga mag-communicate nato or He's already communicating to us. Muna nga ang tinuod yun nga pagampo, Pastor Pido, actually is you are talking with God. Oh, that's the you are talking with God. Not really you are the one only talking. That's why in a personal private prayer, you are actually talking with God. When you pray, then you have to listen, you talk. So, muna nga, it takes more time actually if you are really praying and talking with God. Okay. In our lesson, Dr. Elvin, it says here, no, the last parts Tuesday's lesson, here is the connection between the prologue and the conclusion of the gospel. In John 20:31, the apostle presents why he wrote, no, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life by His name. So that again, no, importante gid kayo nga ato siya ma-identify with God and He's also God at the same time. Because of this one, no, kanang mga consequence bitaw sa atong pag-communicate sa iya, what would happen especially to us if we communicate to Him. Not just communicating to Him, but relying on Him. So, morning consequence of that communicating to the Word, which also has already communicated to us. Yes, Dr. Yeah, muna siya nga, importante yun nga, masabda na to, nga kining word din this is Jesus. Nga gipad nga, who is the Son of God, who revealed Himself. Nga, munang He dwell among us, and the Word become flesh and dwell among us, di ba? So, importante ni siya nga masabda na to nga mo na yun ni si Jesus, mo ni ang word ng ni John, niya mo yun na siya ang Misaya, mo ni siya ang anak sa Ginoo. Kay, kung dili na to na masabdan, then what is the use of praying to Jesus nga dili man na siya Son of God? What is the use of worshiping Jesus nga di man siya nimo makaluwas? Kung pariho ra siya nga tao, pariho ra nato. Then, what then? Ganun magampo man ko sa imo ha? Hindi makaluwas ako. But Jesus is more than the Son of Man, but He is also the Son of God. So, actually, ang the Son of Man man po daw, imo nang tanahon, it refers to the Son of God actually po. Depende sa depende sa context na. Okay. Now in the Wednesday's lesson, it's getting more clear, no? There is a Wednesday's lesson. Ang title mo sa itong Wednesday's lesson, very, very close to the Tuesday's lesson, reappearing themes, no? Belief or unbelief. So, it again talks about how people responded sa word, no? Ingon din, no? Humanity seems to be divided into two overarching groups, no? Those who believe in Jesus and accept Him as the Messiah,
as the Messiah, Yes. which is very important element. And those who having the opportunity to believe choose not to. So meaning to say, kaning pag-ani niya diri is giving the opportunity sa tanan, no? Yes. Kaning the opportunity for everyone to hear the word and probably to experience the word depending on how they would respond to the word. So that's why based on our response og sa mga tao kaniadto nga iyang na halubilog nahati pod sa duwa, but how do you look at sa ato pod nga mga tao sa atong kapanahon na Dr. Elvin? Kaya of course almost everybody, especially sa atong nasod nga this is considered to be as a Christian nation, but almost everybody talks about God, you know, and preach almost the same kind of sermon, but we differ in our doctrinal things. But here, how should we look at this sa atong presenting nga panahon? Kaning two people are divided into two groups here, Dr. Elvin. So, doon na may duha ka grupo din nino, gisgutan. Those who believe in Jesus as the Son of God, the Christ, o doon na po'y uban nga doon na opportunity nga pwede yung tilang pilion, pero ilag yung gihimo nga dili sila motuon ni Jesus. Okay. So, nahimo silang unbelievers, nahimo silang persecutor. O so For example, kaning Pharisees and the high priests. Yes. O katong kaning people at the miracle of Yes. feeding of the 5,000, no? Og si Judas. Yes. Imagine, just like what you said, nakita na nila ni nga mga timailhan, pero the word ba kanang nag-move forward pag yun, no? Kanabitang nangita pag pamaagi nga kanabitang ma-concretize pag yun further. Pero the response was somewhat negative sa iyang yes. So, mo tanawon nga pag gani ni Jesus, he was the light of the world. Yes. Kunya pag ani niya sa kalibutan, siya ang light of the world, niya na illuminate ang tibok kalibutan sa kahayag. Pero doon ay mga tao nga bisan si Jesus, I think this is described by kinsa ni nga philosopher, writer nga si imbis nga si Lewis nga imbis nga nanay kahayag, nahayagan na sila, pero wala sila nahimong kahayag. Ang idea is that, katuntang nahayagan ni Jesus, nahimo po silang kahayag, nga tupod sa uban. So, now, here comes the idea, kining sa Greek word nga pistis, diri sa faith, o diri po sa verb nga gigamit diri pistio, nga it appears 99 times, this is a verb instead of a noun. Instead of a noun, nga it means nga when you receive the light, when you accept Jesus as Lord and Savior, mahimo kang kahayag, mahimo kang verb nga makita sa imong kinabuhi nga Jesus dwells in your life, nahimong Christ-like ang imong kinaya. So that is the implication sa imong makita na din ang duha ka kalahian sa mga tao who accepted Jesus as the Messiah, Lord and Savior, and those who refuse nga wala mito ni Jesus, unya ilang nakita ang tanan nga gihimo ni Jesus nga violator si Jesus, nag-violate sa Sabat, nag-violate silang tradisyon, sa ilahang mga katigulangan. So imo makita ning two group of people. So ang pangutana, asa kaani nga group of people? Are you belong to the first group with the disciples, with kining katungbutan nga giayon ni Jesus, or with Nicodemus, or Nicodemus ba ni isiyutan? Nicodemus. Yes. Or disciples. Yeah, are you with those people nga nakakita yet gi-close nila ang ilahang mga mata sa kamaturan, because Jesus is the light, wala ni gidawat nila ang light. So nahimo sila nga mga unbelievers, nahimo sila nga mga tao nga who is running after Christ. Right. And eventually they crucify Christ. Very good. No? So sometimes this may happen to us. Kasi nagununat nga nagsige na tagsimba, na tayo mga very active ta sa mga programa sa church. Di ba? Sama ning the feeding of the 5,000. Grabe kayo lang paminaw kang Kristo. Oh, they even wanted Jesus to become the king. Kung gusto nila, di sa malakaw si Kristo, di ba si Jesus Christ, no? Magpalain pa wali, pero only to find out, grabe ang kaon nga, gikan sa gamay nga butang na himong dagan. So that's something else, no? So, pero even then, no? Wala gyapon ni dulot ang word.
Yes. Kaning noun nga word ngadto sa ilang kasing-kasing. I like what you said, no? There is atong lesson nga the use of the verb, no? Kaning pisteo, no? In Greek instead of the noun. Para sa kuamang God, the noun has to be kuan kanang mahimo ni siya nga verb. So atong kinabuhi pod sama pod ani no nga it's not just making ourselves being the noun, but verb. But more than that, we have to transpose ourselves to being a verb, to being a verb. Yes. Mo na ang gipasabot diri nga action ba. Dapat it's not passive, but actually it should be actually active. That's why kung the lesson ba Dr. Elvin is sa John 1:1 manggod, in the beginning was the word, and Christ, the Logos was always identified with the Father. So, kita po, I think in order for us to experience that kind of kanang life, no, nga experience of Jesus Christ, is for us to really pray hard in order for us to be able to identify ourselves with Christ. With Christ. So, that requires a lot of prayer as well. Yeah, muna nga, the goal of our Christian life is to become Christ-like. And identified with Him. Of course, naman tayo mga kapakyasan, but that is our goal. Kunya mo na atong gitinguha gyud sa atong kinabuhi. Ato na lang kalimtan na nga napatoy mga failures, pero ang atong sigurohon nga whatever would be the case, maningkamot gyud ta nga si Christ atong makinabuhian. Kunya eventually dili gyud ta mo biya ni Christ bisan pa og unsay mga failures sa unahan or at present life, dili gyud ta mo bulag ni Jesus kay mora gyud ay ato ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. Nga mo oy atong mabatans. Kaya yung ba sa atong lesson nga, mura na hinungdan nga maluwas ta when we believe that Jesus, believing that you may have life by His name. So, Jesus is very important sa ato nga kinabuhi, more than anything. In fact, you said, John 3:16, that, diba? Very common text verse, those who believe in Him should not actually perish. So, the belief there should be actually, di ba? Morning pisteo. Yes. Ang gigamit 98 times din eh. So, this is good, no? Actually, used here as a verb rather than as a noun. So, kana bitang, just like what you said, kanang action ba? Action, no? Kana bitang manikad yun tang sa kanunay. Ato yung paningkamutan, pinagay sa tabang sa Ginoo kay di awat man tay arang nga maka-imuani. But of course, the intention of kanang establishing that kanang relationship with Jesus Christ, the way sumala sa iyang gi-establishar, no, relasyon diha sa iyang amahan. That is the model. Yeah. Kay wala sa napakyas tungod sana nga pagdepende niya sa iyang amahan. So this is the idea nga the church in action. Or this is where our church will come in sa atong total member involvement. Nga every person in the church should go involved in evangelism. Because we are connected sa Logos. Yes, because we are connected with Christ. So, tungod kay nadawat na to ang kahayag, mahimo pud tang kahayag pod sa kalibutan. Bahala gamay nga kahayag, basta kay naagyoy kahayag. Namoy uban nga bright gyud kayo, okay na po na. Basta kay naari gyud tay light mga kaigsunan. Right. That's so I think nato na ning nasaysay Dr. Elvin, Pastor Elvin, unless napakaikadugang nini nga pagtulunan. So, ang pagpadayag, he started with a highly theological note, no? Sa 1 John 1:1. Then later on, he brings it down to a very, very practical sense sa iyang presentation, identifying as to what exactly is the intention of Christ. Nga nung nagpakatao siya, that's very, very clear. Nagpakatao siya, pero siya considered to be as God. Yes. Kaya kung imo na siyang pagawalaon, i-circumvent ni mo na, mawala ang essence sa kinatibukan sa mensahe sa John, no? So, meaning to say, ako lang, sa ko alam nga personal nga pagtuon ba. So, kung mubasa kag John, dito ra ka mubasa sa kanabitang bersikulo nga mo pabor si mo ha. Siyempre, makakita dyo ka na. Kaya daghan man na diha nga nag-indicate yun siya yung pagkatao, no? Nga nagdepende siyang amahan. Pero if you really have to, that's why when you read the wholeness of the book of John, you really have to start from the very beginning. Kaya kanang John 1:1 and the rest of the preceding verses, gi-establish ni John
kung unsa gid ang nature ni Jesus Christ. Yes. So kung walaon nimo na siya, mo diretso lang ka dito sa ubang bersikulo kay mao na ipabor si mo ha. I think you will personally you will actually kanang defeat the very purpose of You missed, writing the book of John. Yeah, you missed the big point. Yeah, the big point. Yeah. Kay if mga kaigsunan, kung si Jesus dili Ginoo, ayaw mo pagsimba siya. There's nothing to be worship nga atong himuon sa usara ka tawo nga di man naman takuluwas na to. Because si Jesus is the Son of God, when niya pinagi ka niya makabaton tang kaluwasan, mababanhaw ta kung mga matay ta, mo na musalig ta siya. Kay kung wala na nga gahom ni Jesus, di siya Ginoo, pariho ra day mi, nganong mutuo man ko niya. Kanong i-angkor man ako ang pagtuon niya nga pariho ra man nato siya. But because he is the Son of God, nga gipadala sa kalibutan, aron nga kung mutuotan niya, makatunta og kinabuhi nga dayon, muna nga mualagad ta sa iya ha. Di mo na yung declaration, whoever believes in me. In me. Should not perish, but have everlasting life. That is ebidensya na, is a proof nga he's actually God. Yeah, consistent sa claim ni John dito sa John 1:1. Okay, so that is very consistent. Kay kung dili na, magsige man ta og simba niya. Kung pariho na nato siya. Okay, so daghang salamat Dr. Elvin, medyo sugod na kag but of course na natin mga kaigsunan nga doon na sila yung mga panglantaw nga lahipod, no? Yes. Ato po na sila ginarespeto natin sila mga kaigsunan. Pero sige lang, no? Just try to kanabitang i-open lang ato mga panguna-una. Di man napunta mahukuman na nila mga Dr. Elvin kay in the right time. In the right time. Kaya kanapon sila sinsilyo mo po nilang pagtudiya sa Ginoo po. But of course, namo yung mamagi ang Ginoo nga sana ka nang maka-share ba sa iyang mensahe. Hopefully this study. You try, you try this one, no? Ayaw mo kanabitang race o kasuko nga natandog ni. Kaya ano lang ba, kanang open mind lang ba nga, uy, ako ka tanaw ni, susihon ka na ako ni kung sakto ba ka na. Then it's up to you to make that response sa mensahe, sa word. So I think that's all. Salamat Dr. Elvin Salarda. See you again this coming Friday. Okay. Salamat sa Ginoo nga nagyapoy tahi gayon nga uban kayo sa busy. Lagi. Nagkalaylay pa tong schedule. Daghang salamat mga igsunan dinhi sa atong mga kauban sa Hope Channel kani atong mga powerful kay dinhi nga mga crew. Mao na yung mga tunay kay nga mga kuan sila. Very loyal. Mga loyal na mga tao na sila nga nagipagtuo. Pag atong mga administrators sa Southwestern Philippine Union Conference, ang ipanguluan ni Pastor Patalinghog, of course si Pastor Robos, si Sir Chemuel Almosera, ug tanan nato nga mga pinalangga nga mga directors. Kauban sila mga pamilya. Of course other union po no, sa Picas. Gipanguluhan po ni Pastor Danielo Palomares, si Pastor Magdadaro, si Sir Lawrence, uban sila mga directors dito. So, ang Diyos makiguban kaniyang tanan. O, can you please render the closing prayer again? Okay. Lord, thank you that we have studied your words, and we pray, dear Lord, nga ang amo nga pagtuon with our brothers and sisters, kapaglaom, mga friends nga nagsunod sa takna sa pagtuon, ilang nasabtan ng imong pulong nga among gitun-an o gani sa among pagtuon ang pulong dinhi sa John chapter 1 ikaw kini nga nagpakatao alang sa among kaluwasan. Thank you Lord for this study and allow us to accept you as our personal Savior so we can be sure of our salvation. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen.